Nora anu sakai tak jol kin nong paper sayang kai what talk switching one. Nora anu sakai tak jol kin nong paper sayang kai what talk switching one. Kini ti prasani pas bosor sungje mothano asawoi nasingi tok mani. Abo zero ungka tangnai pas bosor IPF tino nasing laikha temon result manliya je karone sung niras ngai tabo te kicha pore pon sungje nasing tong tong te kicha time ni bagai apuru season ti der lai tong kong ke ba kicha bokrok tung ta kan buba grabo borok no bobo bul khlai man ho ang bono hamya ye bini ase pase jara tongle jukti kicha kaham ridi jukti rina motor capacity borok no nang botoni di buba grano ba ani koimu nini o buddhi rok phaitun hinu no sungsang bari sapin khlai gable je karone singo TTC election no naiyo kaba Sung TTC election naimani karon tam kaba abu waseben o village committee one tier tong tabo abu waseben 3 tier nung sang change sung kena songsudon tai khanya nanglia songsudon nung jating thana kaba jotoko fukaso sair ke buddhi man thangam la aini jotoko no sung saya sini da mebar jamatia tribal welfare minister 2022 last अधिवेशन यंग एन सी देवबर्मानी सजेशन अनुसार आं थांगा रोमान स्क्रिप्ट नि ओ जे रोमान स्क्रिप्ट संशोधन खालायनायनि बागै बबा हेके प्रस्ताव ति सागे अबनो संशोधन खालायमान आबो कुइला यंग एन सी न थां फुनुके बिनि सरि हाम याफ्रो बसाका मोसुग इजी मेटार आंगागि साइमanya आं तो ताबु मकल दुगलिया मेबार न थांगे ओ कागज संखि चरिदि बरक बासा होइसिन एमएलएन ति बासारि ओ प्रस्ताव ति सारिनाय आंनो किन्तु लास्ट अधिवेशन नंग सरकार बायनानि लास्ट अधिवेशन पुरो रोमान स्क्रिप्ट नि संशोधन बाहाय क्लाइ एमेंडमेंट टु बि रोमान स्क्रिप्ट चालू खाइनाय आबो कायसन नोट्स नामितलां थाका आं लगे तंगो सार विकास राय दा विकास राय निने क्वार्टर थांगे जों रेडि के कायके पेगा सुदु पर एउ बास आवै परनान सिमि बाकी क्लाइ स्नाबै काय पेजा जों आरएस के सिन तरफ थेके रोमान स्क्रिप्ट कॉकरोच सभानि तरफ थेके अमो हायके प्लेस कायदे इंगि थांनाय सोगमाय किपका आरो थांनानै पार्लामेन्टखौ अधिवेशन थांना जोंसे कागज क्रिका बिजाव कागज क्रिके उलुट पुलुट आरमो क्रिका आ जागा ससगलिया परवर्ती समय मंत्री शेष रोमान स्क्रिप्ट शेष ओवरऑल साजंना कोग्याफानो थनि साजक्ति बाध्य दंखा न ताजलदि प्लीज